Ladies and gentlemen, dear guests and participants, welcome to Kupres at the beginning of the first conference of forestry and wood processing in Bosnia and Herzegovina. S velikom pozornošću pratimo što se događa na razini EU šumarstva. Šaljemo naše stručnjake na europske skupove, pratimo stručnu literaturu i nastojimo primijeniti najbolju praksu. Ali smo ponosni na naše kolege šumare koji su od Austro-Ugarske do danas sačuvali naše šume i omogućili nam da razvojno razmišljamo o ruralnom razvoju. Federacija Bosne i Hercegovine je jedini administrativni subjekt na planeti koji ima preko 60% teritorije pod šumom i šumskim zemljištem, a nema zakona o šumama. Sublimiraju neka iskustva, razmene neka znanja i ono što je najvažnije, da se povežu ljudi. Raspoloživi potencijali i mehanizmi jačanja šumarstva i prerade drveta u budućnosti usko su vezani za svojinsku transformaciju, konkurentnost na tržištu, racionalno korišćenje energije, razvoj ruralnih područja i smanjenje siromaštva. Evo sad govorimo o drvnim sortimentima, nekim drugim prostorima, iako nemam ništa ni protiv drugih prostora, ali mi svoj proizvod moramo što više obogatiti i na jedan način ponuditi onda tržištu. Kad pogledam koliko je kompetencije i mjerodavnosti nazočno u ovoj oblasti, i zasigurno da naziv konferencije Budućnost šumarstva i prerada drva u Bosni i Hercegovini je veoma interesantna i otvara puno pitanja na koja treba naći adekvatan odgovor. Spektakularan je ovaj trenutak kad izađeš iz tunela i otvori se kupreška vrata. Zaista to je jedna lepota, to je pravi raj i treba više ovamo dolaziti i više ovakvih konferencija organizirati. Ja sam uvjeren da ćete vi danas ovu konferenciju dvodnevna iskoristiti na pravi način, da pošaljete prave poruke, zaključke o kojima vi govorite i ja sam duboko uvjeren s te strane da ne treba brinuti onda o budućnosti i Bosne i Hercegovine i onih koji trebaju na šumskom bogatstvu i preradi tog bogatstva graditi svoju budućnost ovdje. Bosnia from Croatia, this region, if they are certified to FSC standards, they have a better opportunity of supplying those markets. A ako napravimo strategiju razvoja ili obnova sječa, izmjene strukture i sastav naših šuma u budućnosti, onda direktno i drvni klaster može da zna, a kakvu to robu, drvnu masu i kvalitet može očekivati u budućnosti. U Austriji šumarstvo i drvna industrija, da se recimo u Štajerskoj još prije 10 godina napravila ta Holzbau charta kojom se odredilo da će u javnoj poticajnoj stanogradnji biti uvedeno 20% mora biti u volumenu ugradnji drva. Inače nije poticajno. Znači zakonski? Zakonski. I wanted to borrow one but very important wording that I learned from the previous session. Partnerstvo je ključ uspjeha. Mechanization is the key for an economic forestry. Kad su u pitanju predpristupni fondovi je sasvim jedna nepoznanica. Ja vam mogu jedino odgovoriti u 2 riječi na vaše prvo pitanje. Angažirate mene. Evo to je, evo. Bravo, 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 bravo. Smo u prošlom ciklusu kreditne linije za energetsku efikasnost 50-60 milijuna eura u regionu plasirali. Bosna i Hercegovina, ovo što sam danas čuo, je 2/3 pošumljena i to je jedan ogroman resurs i za državu i za samo stanovništvo. I think this conference offers us as EU, as an organization, the great opportunity to get in contact with companies who are operating in the Southeast Europe.